大家平安。Jauh javan tu coka jam-jaman nama kajian na sulivat. Sakatu coka jam-jaman na ruja supui na kai na cemas imazai tua isaruniki ya sangasan imazai tua 5 suratan imazai tua 40 katu dosa kayan 40 katu waro kayan. 帖撒罗尼迦前书5章12节到28节。Labdir kiau ngamen tanumon san pazangaru azwa marka namasan ro rasu-rasu ja tua no kini susuan tuata marai-rai a mazri-zri sa paki papoling-olingau tanumon pasikilivaku wa paalai yang ata amasan sensengan ni maju ulamuna na marasu-rasu ja mapulat Labdir nyano papu pitsurai paki papolingavu azwa anamavra uta tsau-tsau papu pitsuri azwa rurarukutan sano pas kakezengi azwa ana armelaka sarwan tua semas sano pazekatan na timai manga ipapolingavu no pinaserapaimon maya paserapai uta a pavaret au atara timuimon atsau-tsau ati manga ula nangwa-ngwa ata sikudan na paraurau tara ayayau wa kinemnem ka uzang-uzangaru a paraurau inuri-nuriyu wa paraurau a itoa nama kudamon karvau toa cemas aichua mana kina puzangran noa no cemas dan mun i dai Kristo Yesu wanga a tsau-tsau maya mavuta papuvarung noa tela paravatsa na vavak maya sa seman neka toa sensengan na temau ciker toa kai noa cemas a patara kemudanga ulanu papar temali a nangwangwa a nakuya sano pasusu yang ata azwa mana tanangwa a kana nakuya-kuya nga kisah sadai sakamaya aro papu sudibalibatana na cemas ulamuna ciningki yang an maju a kemala uridan au ula maro jinazau angata anu babaka anu varung anu kinatsabat-saban ula nekaangat no sika puan no mantiza ata marerai ngati Yesu Kristo azwa na peniri tanomo na cemas na seminaru saka taramuna ayatozai ni maju la betek inuria namen uta ai yanga ayau wanga a markata betek a mapulat sanu pakatuanu macingkian a pasasangu-sangu toa na sedalep tuano kini susuan toa cemas aichua tigami ula supui na paranda tuata betek a mapulat ayakena paka toa ngadan nuata marai-rai a padazuka tangatan tanumon ula sini pakizang tanumon nazwa na pakisumali a pasiling nuata marai-rai ngati Yesu Kristo aichu kai nuat cema sinibici kimazai toa 帖撒罗尼迦前书5章12节到28节 aichua linodian ini sepui nangagemadu tu suaka jaman-jaman na sini putarwan januji 避恶折善的生命 aichua su nasi lana kisah saja toa na kuya-kuya sa diri tua mana na ngwa-ngwa aya
避恶则善的生命。保罗劝勉帖撒罗尼迦的信徒要活出上帝子民的身份之后，接着教导他们在生活中要如何对待他人，与人建立美好的人际关系。保罗也提醒他们要谨慎，除了不可以恶报恶，还要彼此关心，为别人的好处着想。在罗马书12章9到12节也可以看到保罗类似的教导。这一切都指向上帝的旨意，是要信徒掩蔽恶行，选择美善。上帝的旨意是基督徒应当持守的善。保罗相信人的生命可以因着信靠耶稣基督而转变，也就是说，基督徒的生命若与耶稣基督的生命连结，就能展现出基督美善的生命特质，并能向外延展，与主内弟兄姐妹在基督里成为一家人，彼此有美好而亲密的关系。然而，假若基督徒或教会没有活出这样的生命特质，就不能在社区、部落成为美好的见证，也无法影响这世界了。Ayo teman-teman, mana sini popi sudah nuti nama bulan. Ayo ada nasi, maya masih jua tuana kuya ya. 人的生命可以 masih jua tuada di paparang tuan cemas nama kaya nama mau malaya， 因信靠耶稣基督而转变。所以阿弥那么沙鲁金多次嘛，一巴人多次嘛，巴叔叔多次嘛，mana rimakai tina kita saja sesa saja tuan na kuya apakah jua tuan mana nangwangwa ai chote kini kacawan sinaya janutin saka makaya tina izwa 美好的见证anangwangwa akasi sinaya janutina pasamarau atisuna diaken saka tu suaka jaman-jamana sini pa mosyang sini pakai nama menjanti nama polan. Aicaku kini kacawan. Aicaku papacaca pini kota timai mangam. Akina napa susu tu mana turun wa cemas sakana mauman. Akizua anang wangwan. Akizua na kuya sinaya tanukim. 我的生活样式和人际关系是否按着耶稣的教导而改变呢？有哪些是美善的？哪些是恶的？现在讲定，那今天那今天mana tu soal zaman-zaman， saka开努力。主耶稣基督，谢谢你成为我们最好的生命榜样。我愿意学习你，在生活上努力活出合你心意的样式。耶稣基督，Anya kamai dari bawah ati Yesus Kristus。Mali-mali nama sangka kicoran sun dan waman di mazai kacawan. Aru kitu waman, aru kicoramen dan usun. Di mazai tuanya sikatsu, aru kisamulamen, akiparai, kicoran tuamana sukinerengan, tasu salingan dan waman. Ayah kena inuri amarwa, akipaparanga sejan sunanya semas. Ayah kena inuri pakata sungadan Yesus Kristus. Amin. Mali-mali tu soka zaman-zaman nama katinana sumupu. Ngawara satu sini papupi cerita nuitin. Latina nama kaya na masih jua tua turu tua mana kiparai tua mana turu nuat semat bisa saja tua na kuya. Sapaka jua sapiniri tua mana nangwangwa aja sibaikan ayah kenapa semarau janji nama polat saka mali-mali taja pingan latina nasuli bata tu suaca kani andawan kumalia nama tai nuaca zerian kumalia matai nuaca sajilungan kumalia matai nuaca cinabari da sensengan anangwangwa anak kuya ya paparange dan tuat semas ayah tua izu semasa ori semasa ari papupi sulit januti nama polat sakamali-mali lamun nasuli waktu saja kini adaban
ayakan na pasamaraw, mali-mali.